So dirita sa ato ang section 2-1, Introduction to Set Theory. So we have here the following objectives: define set, write sets three different ways, define the empty set, find the cardinality, classify sets as a finite or infinite, decide if two sets are equal or equivalent. So, kung naka-remember pa mo sa inyong high school, no, kung STEM ang imo ang senior high school, masabtan jud nimo ni ang basic definition nato para sa sets. A set is a collection of objects. No, it's either collection of mga items, pwede yan. No, sa isa ka box kay nakakaibutang ng mga line-line ng mga objects. So, kanang nasa sulod sa imong box mo na nang set niya, no? Either numbers, words, no? Pwede kay na siya, no? And of course, ang sets na to, we will want to restrict our attention to the sets that are well defined. So ang well defined na to, if for any given object, we can objectively decide whether it is or it is not a set. So importante nga kabaluta sa isa ka problem, set ba siya or dili. And kanang nasa sulod sa set, mga elements na sila. Okay? That is a member of a set. So natay duha ka klase na set, no? Ang first ani kay ang Rooster method. Ang ibig sabihin sa Rooster method, mga collections of elements na siya. Okay? And ginagamitan siya ng braces and commas between the elements. So in order in which we will list the elements is not important. Okay? So ibig sabihin hindi magmatter ang arrangement, hindi magmatter kung naka-jumble ba siya, okay, naka-rumble. As long as nasa loob siya ng braces and separated by a comma. So example, write the set of months of a year that begin with letter M. Okay, is it well defined, the set? Why or why not? So makaingon tag well defined kay of course naabi tayong mga months nga nag-start sa letter M. Ano yung mga months nag-start sa letter M? March, May, di ba? So ang may tabuan you write a braces separated by a comma. Okay? So inana siya ang pagsulat na. Okay? So nakuha siya sa ato ang discussion. Okay. So diri sa ato ang example, kung makita nimo, natay M. So dili ma-confuse unsa ning M. Ang M ginatawag na siyang set. Ang set nato again, ay, ang set again is nire-represent na siya as capital letters of any English alphabet. Okay, pwede. Pwede A, B, C, pwede. No? Any representation lang na siya. Okay? Pero diri sa problem, ni-represent lang nato na siya as M. Nakuha siya. So, kung mapansin mo, natay gibutang na braces. Always use braces. Bawal ang parenthesis, bawal ang bracket. They are wrong na siya ha. Bantay mo na ko'y makita nga parenthesis o bracket sa inyong exam. Wala jud mo score, no? And also natay separated by a comma. Dapat na comma, no? In my 8 years sa pagtudlo na ko ani na gyapon mag braces, naa pa joy mag bracket. Usahay walay braces, I mean, no? Na ay maggamit og parenthesis og bracket, no? So sayang, no, makaingon to nga sayon ra mang good ning sets, no, pero usahay kay ma-overwhelm, no, nga sa pagkasayon kay nalimtan na yung mga uban dili magbutang og braces, no, dili na ma-perfect, sayang, no, usahay kay malimtan ng kama, no, kay collections man ni siya. Okay, depende sa problem. Okay, so inato ra well defined ang answer ani, no? So next nato dire is the natural numbers. So this is important kay labi nag major ka og engineer or sa ba math major ba ka, no? Importante kabalo ka sa mga basic numbers, no? Mga computer science or IT, dapat kabalo ka aning mga klase-klase ng mga numbers.
natay natural numbers, even numbers, odd numbers, integers, rational numbers, irrational, real numbers, di ba? Dapat familiar ka ng mga klase-klase ng mga numbers. Dapat kaila ka nila, no? Na-discuss na siya dapat sa high school. So, sa college, recap na lang siya. Refresher pa ni. Wala pa ta sa tinuod na na solving, no? More on ano pa ni siya, introduction, no? So mo nang ang sets, it should be capital letters. Bawal small letter. Okay? Pag small letter gali na minus points. Sa mo ang assignment or kung mag-quiz na ta, dapat take note. Okay? So kung pansin mo, set of natural numbers, that is a counting number. Binibilang lang siya, no? Mag-start ka og 1, hindi 0. Okay? Pag natural number, mag-start og 1. 1, 2, 3, up to infinity. Dahil na siya ginagamit na ellipsis. Ang ellipsis ka ng tulo ka dot, meaning continuation siya. Okay? Separated by a comma, then with a pair of braces. It should be capital N. No? Pag whole numbers, pag sinasabi nating whole numbers, ibig sabihin, ang set na to W, then mag-start siya 0. Ay, sorry. Mag-start siya 0. Ayan. Start siya 0, 1, 2, and so on. Butang na to tulo ka dot. Nakuha siya. Okay. So, proceed ta. Na-mention ako kanina na ellipsis. So, ibig sabihin, ginagamitan na siya og 3 dots. Okay? 3 dots lang. It's up to you sa ibutang ellipsis. Pwede pod gali 1, then tama na kag 2. Then imo na dayon siya i-continue, tulo ka dot na lang dayon. Pwede ray na as long as klaro siya sa imo na continuation siya with the same pattern. So next naman, another definition nato for even numbers. Di ba ang even number nato kay mag-start jud na siya og even natural number di ay. Pag sinabing even natural, ibig sabihin mag-start kag 2. Alam naman natin na ang 0 even number man na, di ba? So lahi pud ni. Ay sorry na ba yan? 2, 4 agad yan. 4, then 6, then so on. Butang na tog 3 dots. So kung mag-start kag 0, ibig sabihin hindi siya natural number. Even whole numbers na siya. Whole number. Okay, kay mag-start kag 0. Pag sinabing even natural number, mag-start kag 2. Okay? Pag sinabi nating add natural numbers or 1 mag-start. Hindi naman kasama ang 0, 'di ba? Sa add number, klaro man siya. So mag-start siya og 1, 3, 5, 7. And we represent this as capital E for even, capital O para sa add. Okay, so make sure klaro ni siya and dapat na amoy notebook and pencil or ball pen karon kay dapat maminaw jud mo sa akong klase. Next, how to write the sets using the rooster method. So we have here the following, right? The set of natural numbers less than 6. Write the set of odd natural numbers greater than 4. Then next is, can you think of another way to describe each set in these words? So again, natural number less than 6. O sa yung mga numbers nga less than 6. So, syempre, ang answer ani kay 1, natural number ha, so walay labot ang 0. So mag-start kag 1. So inato ra. The answer is 1, 2, 3, 4, 5 with a pair of braces separated by a comma. Dayon ang ato ang letter B, set of odd natural numbers greater than 4. Greater. So syempre mag-start ka og 5. 'Di ba? 5, 7, 9, 11, 13, 15. 'Di ba? Continuation naman siya. So magbutang na lang ka og 3 dots as what you call the ellipsis. Okay? So next, ang letter C naman, you
write that into words. Okay, ang set na to, sulat na siya into words. So, pwede mo siya inanon. The set could be described as the set of natural numbers less than or equal to 5 or between 0 to 6. Okay? So, pag moingon kag 0 to 6, okay? Kani jud ang answer. Walay labot ang 0 og 6. Okay? Wala man siya sinabi na greater than or equal. 'Di ba? Wala man siya sinabi na less than or equal sa main problem na to. So, pwede ka moingon og between 0 to 6 or less than or equal to 5. Set of natural numbers less than or equal to 5. So, apil lang 5. Kaya nag-mention man kag less than or equal. So, 5, 4, 3, 2, 1. Sakto na siya. Para naman sa second problem, how to write that into words. In other words, no, aside sa main problem na to, pwede mo siyang iingon nga set of odd natural numbers greater than 3. Di ba kanina kay greater than 4? Yung may labot ang 4 kay even number man to. Greater than 3, pwede rin. Okay? Mag-start gyapon kag 5. Wala naman siyang sinabi na greater than or equal to 3. Wala naman. Di ba? Kaya kung naa, magsugod kag 3, nya wala man, so mag-start kag 5. Or you can also say this greater than or equal to 5. So when you say that greater than or equal to 5, mag-start jud kag 5. Okay? So in ana ang pagsabot nato ha sa to ang rooster method. Again, ang rooster method is you list, you write all the elements in the set with the pair of braces, okay, and separated by a comma. Mora na ang rooster method. Next nato diri is what you call the set notations. So diri na magsugod ang mga ginagamit nato ng mga symbols para sa set. Okay? So as you can see, naatay symbol nga inani. Ginatawag na siya element. Okay? Object is a member or element of a set. So for example, A is the set of days of the week. We could say that Monday is an element of A. Okay? And you can read that Monday is an element of a set A. Likewise, you can write also this Friday is an element of A. Okay? Basta ang ingon dire days of the week. Ang set A, again, ang set 'di ba capital letter. So, ni-represent yun na siya mag-capital. Hindi pwede magkabaliktad. Wala tayong makita nga inani. Okay? A is a element of Monday. Hindi pwede. This is really wrong. Okay? Dapat ang naa sa left side nimo ang mga elements sa A. Okay? Kaya ang nasa right side mo jud na ang set. Okay? Ang left side elements, ang nasa right side set. Klaro na. Kaya ang pagbasa manggod ani, kung tagani mo sense in English sentence, di ba? Natudlo na tag how to convert English sentence to mathematical sentence, di ba? Nag-discuss naman ta. So when you read this, Friday is an element of a set A. Inana siya. So, klaro kayong sentence. Ina na ang proper way sa pagbasa. So, hopefully klaro na siya ha. Dili pwede magkabaliktad. Another way around, hindi pwede. How about this symbol? When you say this symbol, ibig sabihin not element. Okay? Not element. So example, ice cream day, wala man siya sa set of days of the week, di ba? So meaning, hindi siya element. So you can write this as ice cream day is not an element of A, or you can write that into words. Okay? Klaro? So next na to, diri, another example para to understand the set notation. Decide whether each statement is true or false. So you just have to decide lang ha, true or false. Walang solving dito sa kaninga problem. So, ang tanawan nimo, ayan. So kung tanawon nimo diri, Oregon is an element of A, where A is the set of
states west of Mississippi River. Okay? Is it true or false? Letter B, 27 is the element of 1, 5, 9, 17, 1, 5, 9, 13, 17, and so on. Na ba ang 27 ani nga set? Next, Z is not element of UVWXYZ. So, saan ang letter A? Is it true or false? Actually, you just have to use the stock knowledge, no? Kay kung nanay manggaling magawa sa exam, stock knowledge jud na kung naa ba jud ang Oregon sa State West Mississippi, but the answer is true, no? So naa jud na siya, part siya sa west of Mississippi. So that is element. So letter B naman, kung imo ni siyang i-continue ang iyang sequence, no? 1, 5, 9, 13, 27, naa ba ang 27 naa ba jud sa continuation ani nga sequence. But once you continue that sequence, the next three elements are 21, 25, and 29. So it shows that hindi kasali ang 27 dito sa set. So the answer is false. Okay? Letter C, false. Kay naa may Z sa set. Okay? So dapat ang answer ani kay element. Hindi siya dapat not element. Okay, so klaro siya. So actually dali ra jud kay ni kung makaagi jud mo og STEM no sa inyo senior high, pero kung wala di study mo jud mo ani. Okay? So humana ta sa first part sa rooster method. Ang next natong i-discuss kay descriptive method and set builder notation. Important jud kay ni sila. Kining tulo nato no for designate a set. So sa next na to, how to use the descriptive method. Okay? Use the descriptive method to describe the set B containing 2, 4, 6, 8, 10, and 12 in two different ways. So, ang ibig sabihin ng descriptive method, how you say this, di ba? And in other words, no? Using this set B. Set B nato is 2, 4, 6, 8, 10, 12. No? So mag-critical thinking jud ka. Analyzation jud ni. Di na siya madalag internet. Di na madalag Google, no? So you have to analyze this. Kaya kung mapansin nimo, kung obserbahan nimo, this is even natural number. Di ba? Even natural number uh, less than or equal to 12. Pwede ka mo ingana. Okay? So magunahon na jud ka how to describe aning 2, 4, 6, 8, 10, 12. So pwede ka mo ingon na set natural numbers less than pwede ni siya less than 14. Niingon ko ganina less than or equal to 12. So klaro gyapon na 2, 4, 6, 8, 10, 12 man gyapon. Kani less than 14 kay wa may labot ang 14, so mag ano ka start kag 2, 4, 6, 8, 10, 12 tara kataman. Okay? So inana. Another example naman, set of natural numbers between 1 and 15 are divisible by 2. O kana, pwede po na. Set of natural numbers between 1 to 15, divisible by 2. Kung 1 to 15, dapat magkasama man siguro ang 14 ani. Tingala pod ko. 'Di ba? Pwede ra siguro between 1 and 13 dapat. Between man 1 to 1 and 13. Lagi hunat technical ka siguro ni nga problem, no? Kay kung 1 and 15, apil lang 14. So di na siya mao. Kay mo man nga ato ang gusto i-describe. 'Di ba? So 13 dapat. So next na to dire is what you call a variable. So ang variable, that is yung third method of designating a set, is called the set builder notation, and this method uses variables.
Okay? Kay kung mapansin mo, pagdaga na kay tag elements, nire-represent na lang nato as variable para dili siya problema. Okay? And this variable should be small letter. Any alphabet letter should be small. Okay? And can represent a different elements of a set. So, klaro ni siya. So, example, di ba, kung makabantay ka sa rooster method, gumagamit tayo ng braces, separated by a comma. Karon sa set builder notation, magamit tag variable, braces, and this is what you call the vertical bar. Ang pagbasaan na such that. Okay? Klaro ni? Such that. Sa mga other books, gumagamit sila ng semicolon, colon. Sa mga other books or sa mga YouTube videos, colon. Kani siya, colon. Usahay colon ang gamit. Pero dire sa ato ang klase, mogamit ta og vertical bar or ang pagbasa na such that. So example, this is what you call the rooster method niha. Layo ra kaayo ang rooster method, then himuon nimong inani. I-convert nimo siya into set builder notation. So mo nang dapat kabulo ka og descriptive method. I-describe nimo ni siya. Kay para pag nanakay idea, so nimo ni siya iingon in words, pwede na ka mo gamit og set builder notation. Critical thinking jud ni. Okay? So ang pasabot aning x dire nga part ginatawag siya dummy variable. So ang x meaning ni-represent mo lahat ng mga elements mo as a variable na. Bahalag continuous pa yan, may mga ellipses. Bahalag continuous yung sequence. We can also represent that as variable. Ang variable, it's up to you. Pwede Y, pwede Z, any alphabet letter, small letter dapat. Pwede A, ko bahala. No? Pero sa ako, gagamit jud kog X para mas dali. Nakuha siya. So, ay complicate ang life. X lang jud ang gamita ha pag mag-represent kag variable. Okay? So, kung mag-represent kag variable, unsa din ni sila? Kinsa din ni sila nga numbers? Unsa din ni sila? They are natural number. So, you're right. X is an element of a natural number. Set man ang natural number, di ba? So, capital N. And, unsa man yung boundary? Okay? So, kabalo na ka, unsa din nga klase nga numbers, kay dabi tay mga numbers nga negative, decimal, fractions, square root, no? Lahi-lahi na ang mga pangalan ng mga numbers ha. So kani basic pa ta, natural number ni sila. Okay? Ang boundary niya is less than 7. Okay? Natural number less than 7. So x less than 7. So inana siya. So this is the answer of your set builder notation. Dili pwede magkabaliktad ha, basin diri ang x less than 7 din. Diri pud ang x element of n. Dili pwede unaha sa jud ni. Okay, unsa na siya nga number, sa nga klase nga number. Okay? So next nato diri is example how to write that into a set builder notation. Okay, to designate each set, then write how your answer will be read aloud. So, diri, letter A, the set R contains an elements 2, 4, 6. So, again, anak kay ano ha? Set nga R, meaning ang R yung gamiton nato as the set. Capital dapat R, inana. Inana ang pagsulat. R is an element of, kaya na may pangalan, na natay ni-represent na. Okay, na set. Set R. Unya, unsa man ni siya? 2, 4, 6. Okay? So, pwede ka moingon ng X such that X, unsa ni sila? Is an element of even natural number and X less than 7. Di ba? Pwede pod X less than or equal to 6. Less than or equal kay para apil ang 6. Pwede ra inana.
It's up to you ha. Duha rin ka choices. It's up to you. Bas matingala mo, naginani ko. Pwede po less than 6 or less than 7. O less than equal to 6 or less than 7. Then close braces. No, wala kayo nakita nga kama. Okay? Kaya ang kama, para man na siya sa rooster method. Set builder man ta diri. So mo na ang challenge, critical thinking jud ni. Ikaw jud ang magbuhat og set builder notation as long as understandable sa ako ah. Kay there's so many ways to answer naman. There's a lot of options na pwede, no? Pwede pod ka mo gamit og between between 1 and 7, ina na, basta even number. O ikaw ang bahala, pwede gyapon na. Basta klaro sa kuha. Next is set W. Set W it contains the elements red, yellow, and blue. So unsa man din na sila? So kung hindi number, matingala ka anong lahi man ni. 'Di ba mga color words siya. Kay diri kay ano man ni numbers. So pag words, you write that into words. You explain that into words. Descriptive phrase ang imong gamiton. So mo ni ang answer. 'Di ba sa number 1 ay sa letter A nato. 'Di ba? Kung moingon kag red, blue, and yellow, they are primary color. So you write into descriptive phrase. So kung mo nang naka-remember mo na atay descriptive phrase kanina, 'di ba tulo ba ang ato ang pag designate a set. Okay? Descriptive. Okay? Descriptive phrase. So nakuha siya. Mo na imong buhaton. Kay klaro man good na ang red, blue o yellow is a primary color. So inana imong buhaton. X is a primary color. X such that X inana. Next na to, what if may inani na ay mga ellipses na 3 dots? Unya kay sa inani nga problem, how to write that into different set notations. So natay rooster method, descriptive method, set builder notation. So mo siya ang challenge. Mo ni siya ang magawa sa inyong exercise 5 sa inyong model. So mag-answer jud mo. So dire ang next na buhaton na to, letter A sa unahon, na naman tay pangalan nga i-represent nato capital S is equal to kopyahon lang ni mo ni, di ba? Ang rooster method is ano man na siya, pair of braces and separated by a comma. So you just have to copy this. Okay? Kopyaha tanan 32, 33, 34, 35, comma, then tulo ka dot. So hopefully klaro niya kay color black akong gisulat. Kopyaha lang ni. O para klaro, butangan na lang ni og brace naon sa man ni. Butangan na to og braces. Pati jud ko ano no, mo ano siya. Ayan. Butangan og braces. Dayon you write S. O mo na siyang answer sa letter A. Okay? Ang letter B, o mo na siya ang critical thinking, diri nga part. Critical thinking na jud ni diri analysis. Kaya ang rooster method sa yun ra kay na you just have to list the elements. Sa descriptive magunahon na jud ka. Unsa ni siya? Unsa ni siya nga klase nga number? 32, 33, 34, 35. O di ba? Kung di makahuna-huna na di ka ka-answer dire. Okay? So ang 32 kung mapansin mo, continuation siya. So pwede ka moingon nga greater lagi. Greater than 32. Ay, greater than or equal to 32 para pasama ang 32. Okay? Kay kumingon ka greater than equal 31, no? Di ka sama 31, so mag-start kag 32. Okay? So mo na yung giingon, 'di ba? Sakto ra pod, 'di ba? Greater than 31. Kay wa may labot ang 31, so mag-start kag 32 ang iyang counting. So is a set of a natural number greater than 31. So natural number gyapon na. Kay nag-continue raman siya counting number, natural number. Next, kung kabalo na ka nga natural number na siya,
greater than 31, you can now write that into set builder notation. So, represent kag variable x such that x is element of a natural number and x greater than 31. So, mo ni ang saktong answer. Or you can also use x greater than or equal to 32. Mura mangyapon. Mag-start mangyapon og 32 ang imong counting ani. So, correct gyapon. Okay, kani correct mong gyapon. So it's up to you. Okay? Dili pwede mag-between kay continuous ni, no? Naatay ellipsis. Ginagamit lang yung between pag may boundary lang. Okay? Na both ends. Okay, so natura. Next nato diri is writing a set using an ellipsis. Kay syempre, what if taas jud kaayo or daghan kayog elements? Taas kay kag sulaton, basin mo abot pa kag pagkaugma og sinulat ani kung ilista nimo tanan 99 to 201 mapuno jud imong papel or kung mag-encode gali hago pod ka mag-encode basi masayop pa malibat pa kag in-encode no, so para ma-shortcut he can use ellipsis no. So we have here set of even all even natural numbers. Okay, klaro ni ha, even natural numbers between 99 and 201. So walay labot ang 99 ug 201. Mag-start jud kag 100. Open. Ano siya? Open. Open interval. Kung another word sa math. Okay? Open interval siya. So mag-start kag 100. Mag-end kag 200. Hindi 201. Naklaro siya. So careful mo ani ha. Nya na even pa jud. So mag-start kag 100, 102, 104, 108, hanggang 200. Next, be careful of writing a comma. Kailangan na comma sa 204, dayon 198 na comma din. Okay? Kay isa sa mga marong akong mga students kay malimtan ang comma diri. No, makaingon biya nga sayon ramang good ni oy. Nya grabe biya ako ka critical. Grabe biya ako ka detailed. Grabe ko kahimantayon jud sa inyong mga solutions. So dili jud na pwede ang shortcut og answers kanang dali-dali og answers nga feel nimo perfect na nimong solution sa exam. So kuya jud ko mag-correct og mga papel ninyo or inyo ang answer sa model ha. So mas maayo basahan jud ang inyong solution. Okay? Kay even though nga sayon ran nangayog kumpiyansa, no? Abi ni mo perfect. Nakulangan og kama, dili gyapon na ako na i-considered. Okay? Kay college na ta, no? So kailangan kamo na tag responsibility sa mga solutions. So importante ha, 3 dots ha, kay basin 2 dots ra na og 4 dots, basin naganahan pug daghan dots. So 3 dots lang. Okay? So next na to, so klaro ni siya ha. Rooster method ang hinahanap lang ha. Mora jud na. So make sure klaro ang instruction. Next, another symbol na to ginatawag siya empty set or null set. A set with no elements is called an empty set or a null set. So we have here the symbol to represent the null set, that is empty or empty set. Empty man gud ang pagbasa ni. Empty ang braces, di ba? Walang laman, walay sulod ang ato ang elements sa braces. Or you can use this other symbol para siyang zero then gislash nimo. So inato ra. Okay? So example number 8. Ayan, natay mga ano dire questions para ma-identify nato kung empty ba siya or hindi. Okay, letter A, the set of woolly mammoth fossils in museum. Naababay. Naabay woolly mammoth fossils in museums. Naaba or wala? Letter B, naka-ano siya ha? Ang letter A, naka-descriptive method. Ang letter B, naka-set builder notation. Identify raman nimo kung
Empty ba or dili? Kani naka-rooster method pero naabay inani nga symbol nasa loob ang empty sa braces. Letter D is a set of natural numbers between 1 and 2. Natural number ha, naaba sa 1 and 2 between niya. So sa letter A, ang answer kay is not empty because generally speaking, naadjud tay fossils sa museum. Okay? Next, letter B naman, wala tay living woolly mammoth sa modern technology na nato. Okay? Extinct na siya for almost 8,000 years. So, empty. So, you just have to write not empty. Letter B, butang na to dire somewhere, not empty. Inatura, di ba? Dali ra kayo na inyong exercises or inyong assignment. Wala pa tayo nag-assignment ha? Dere empty. O, di ba? Inanara, igura ni mo buhaton. Okay? So, sa letter C naman, the answer is tricky one. Dili siya ano. Di ka makaingon kung empty ba siya or dili. Okay? So, wala na siya nag-exist. So, ibig sabihin, ang empty set ramanggod, mora jud ni ang symbol sa empty set. Mora jud na ang nire-represent. Kaning braces, nga napadyoy empty set sulod. Okay? Naana na siya element. So, hindi siya empty. Okay? So, wala jud na siya. Sa letter D naman, empty. Because between 1 to 2 nga natural number kay wala. So, ang natural number ha, dili na siya decimal, dili fraction. Between 1 to 2, wala ba ya? Isod po, maingon kag 1.5 or 1 and 1 half, dili. Kay natural number man ni. Natural number is a counting number. Okay? So, make sure klaro ni ha. So, empty ang letter D. Next, cardinal. Cardinal number of the set is a number of elements in the set. Okay? For a set A, the symbol for the cardinality is N of A. Ang pagbasa ani N of A. Ang N nato mo na siya ang cardinality. Cardinality niya ha. Dayon make sure nga naa siya'y parenthesis or cardinal. Okay? So ang A nato again set. Any alphabet letter na ha na pwede i-represent natin sa set. So set A, kung A di A yung ibutang dire N of A. Okay? Dali ra kay na ang cardinality kay imo ra nang i-count, bilangin mo lang yung number ng elements sa set niya. Yun lang, din na ayo i-complicate ang life, no? So example, we have a set R, i-count lang nimo ang number of elements. So i-count lang 1, 2, 3, 4, 5. So your answer is 5 elements. N of R, ay, N of R, ayan, is equal to 5. Mora na. Actually, mo dapat nimong answer, inanarang pagsulat. Perfect na. 'Di ba? Pero careful ka ha, ang pag-count ani, make sure separated by a comma. Okay? Kasi pag hindi separated by a comma, kung walang comma to, baka ang pagbasa ko 810, o 'di ba? So kailangan may comma para klaro nga hiwalay sila, then ma-count ang elements og sakto. Kasi pag walang comma, ma-misinterpret ko 'yan. Baka 810 di ito. So inato ang important ng comma. Okay? Kay basin walay kama pag abot sa exam, nagdali-dali og answer din. Ting deadline na, time pressure ba akong exam din, nagdali-dali basta makapasa lang. Or na yung mga uban, mga opya sa classmate, wala lang gibasa. Sayang kaayo. So, we have to study. Okay? Next naman, example number 9, find the cardinality each number of a set. So, sayon ra ang, grabe no, sayon ra para sa kuha. So, dapat ang mindset kay sayon ra. Okay? So, ilan yung pagsulat? Cardinality of A. Ayan, or N of A. Small letter ha, ang N. Kaya mo na tong symbol para sa tong cardinality. N of A. I-count lang ni mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This 6. You write 6 and then you're done. Okay? Sayon ramang good ni kay naka ano siya.
Rooster method kani ginatawag ni siya og set builder notation. So unsa ni siya? X less than 16 o di 15 kani C is equal to 16, 1. Ginatawag ni siya singleton. Ibig sabihin, isa lang yung element sa set niya. Singleton ang tawag ani. Basta isa lang ang element ha. Basin inyong tanawan ang number 16. Depende. No, pwede 1, it's 2, any number or element. Pwede words. Pwede magbutang red. Basta word, pwede ra. Numbers, pwede. Basta isa lang yung element sa set. Singleton ang tawag. Kani empty. Zero. Pag empty, edi zero. Ang cardinality ato. Okay? So, mo ni siya ang solution. N of A is equal to 6. Inato ra. Because it has 6 elements. Nakuha. Next nato diri, B is a set of 1 to 15. So, yun nga, sinabi ko, N of B is equal to 15. Mo jud ang answer. Okay? So, ang proper way sa pag-answer ha, B, kung ang set gali B, butangan lang nimog N of B para sa cardinality niya. Para klaro, unsa imong gusto ipasabot. Okay? Cardinality of B is equal to 15. Kasi less than siya sa 16, di ba? Kani, N of C is equal to 1. Okay? Dayon ang isa, 0. N of empty is 0 because there is no element in the empty set. So, inato ra. So, yun ra kayo, di ba? Imo ra nang i-count ang number of elements. Next, finite and infinite sets. So, ang pagbasa na ko aniha, finite. A set is called finite. It has no elements or has a cardinality that is a natural number. Otherwise, infinite siya. So, ibig sabihin ang finite is countable, mabilang lang siya. Okay, wala ellipsis. Kaya pag na-ellipsis, infinite na siya. Continuation siya. Okay, ang finite discrete, ang infinite continuous. So example kani, finite ni siya kay ma-count man nimo. Sure jud ka pila kabok ang elements, di ba? There are 4 elements. That is P, Q, R, S. Wala naman siyang ellipsis. Di ba? Walang tatlong dots. Kasi pag may tatlong dots, automatic, infinite, unlimited number of elements. Kani limited. No? Limited lang siya. So daghan kay example sa infinite ug finite. Dali ra kay ni siya. Igura nimo identify kung finite or infinite set na siya, 'di ba? So example, classifying sets as finite or infinite, no? So naka ano siya, set builder notation, ito naka descriptive method. Naka sentence kasi siya, oh. So letter B is descriptive method. Define lang nimo kung finite ba siya or infinite. So sa letter A, yun sa ni? Not a variable x such that x element of a natural number x less than 100. O klaro man, less than 100 man. So 99, di ba? 98, 97, 96, hanggang 1. So finite. R is the set of letters used to make a Roman numerals. So ano yung mga Roman numerals na to? R is equal to, sa may mga Roman numerals, 1, di ba? 5, ano yung mga Roman numerals? Kasi nakalimot na mo, X, di ba? Datay D, natay L, natay M. Mo pa na ako na-remember so far. So, limited ra siya. Okay. How about this one? Naka-rooster method. Infinite. M is the set of people in your immediate family. Naka, ano siya? Descriptive method kasi naka, ano siya? Sentence. Then set S is the set of songs that can be written. So, ano siya? Limited. Pwede. 'Di ba? So, excuse. Letter A, finite. Letter B, ay napaday C. O, 'di ba? Nakalimot gali ko. Nice C. Letter B, finite. Okay, klaro man. 'Di ba? A, finite. B, finite. Ibig sabihin, ma-count lang nimo siya.
Mabilang lang siya. Ang infinite, unlimited. So, letter C, unlimited. Letter D, finite. Nabi ninyo unlimited, no? Grabe na, Jud. Managhan ba yung mong families continuous ba day? So, makount lang, Jud, na nimo ang number of people sa imong immediate family. No? Next, letter E is infinite. Yun lang, 'di ba? You just have to identify lang. Ayaw na na-explain tanan, no? Ang gusto lang nako isulat lang nimo infinite, finite, yun lang yung isusulat mo sa problem. You don't have to explain na. Okay? Gi-explain lang dire sa solution na to ha kay para masabtan pod ninyo. No, pero sa tinuod nga exam, quiz, assignment, you just have to identify lang. Okay? So next na to, kami tatama man, last na ni siya, equal and equivalent sets. Two sets, A and B, are equal. Okay, we have here the symbol equal. We already know this, discuss naman siya sa previous meeting na to, no? Pag equal gali sila, ibig sabihin, dapat exactly the same ang number at saka ang elements sa set. Okay? So kung mayingon kag A, B, C, dapat the same pod siya sa, as in identical, ina na, as in pareho jud sila, no? A, B, C. Equal sila. Mabahalag nakarambol pa na siya. Butang na to B, C, A. Equal pa rin. Kasi hindi mag-matter ang order sa elements natin na sa loob ng set. Kung A, B, C, then pareho na siya sa B, C, A. No? Hindi mag-matter ang order. So, klaro na siya. Equal pa rin. Okay? Next na to, ang duha ka set na to na finite, it should be equivalent. Okay? Written this na atay inani nga symbol. Okay? Klaro ni siya. Equal din ay inani. Equivalent ang tawag ana. If they have the same number of elements. Ibig sabihin, dapat the same sila og cardinality. The same number of elements. Klaro na ham, pagsabot ani. Pagbibilangin mo yung elements, dapat pareha sila. Regardless ano yung identity ng element. So, basta pareha lang. So, alam na yung pinagkaiba ng equal and equivalent. So, example, nata yung mga pair of sets. Tanaw na to kung equal, equivalent, or wala sa dalawa. Neither. Okay? So, kani, P, Q, R, S, T, A, B, C, D. So, kung tanawin mo ang duha ka set, they are not equal. Ay, they are not equal ba? Kung tanawin itong set, exactly the same member of or elements. Hindi mo sila pareha. Equivalent ba? Yes, equivalent kasi kung i-count mo ang number of cardinality ani for four elements. So equivalent. Okay? How about this one? Equal and equivalent. O pwede duha. Equal gali. Pag equal na gali ang answer, equivalent pud na. Automatic na siya. Okay? Kay pag equal, meaning parehas jud sila og elements. 'Di ba? Nakarambol ra. Kasabi ko lang kanina. Pero kung imo siyang i-count, ang number of elements of these two sets, tuluman sila ka book elements, the same cardinality, so equivalent and equal. How about letter C? O ito yung sinasabi ko, pag wala gali equal, o bahalag, dako kay kag space, example, inani, dako kay space, then ay comma diri, then 3. So 21 pa rin ang pagbasa ko dito, bahalag na kay space, dinagdak, ibutang ni mag space dira, or nalimtan, usay nalimtan lang butang inana, no? 21 pa rin. So diri 213 at saka ang 213, they're not equal. They're not equivalent also. So neither. Okay? So how about this one? 911 saka 10. They are not equal but equivalent. Okay? Next.
O kanina tawag gani descriptive method, dayon rooster method. I-compare mo sila. Sa imong pagtan-aw ani equivalent or equal or neither. Okay, natural number less than 10. Okay, sakto ba? Even natural number less than 10. Ano ba yung mga natural number ha? So walay labot ang zero. Kay kung mingon kog even numbers, kasama ang zero. Klaro ba? So equal di ay. Actually no need to write kasi ang ibig sabihin ng even natural number less than 10 is this one. Okay? Pag sinabi ng less than or equal to 10, o kasama yung 10 dapat sa counting dapat dito. Pag sinabing even number less than 10 kasama 0, na gets? So daghan kay kagbantayanan, make sure nakasabot jud. So mo nang importance ng English sentence to mathematical sentence sa conversion nato kay para kasabot kag in words na math, no? Dili necessary nga puro ta solving or numbers halos mo makita. So na yung mga words. So dapat kasabot jud ka sa ang sentence. So yun nga, letter A, equivalent, letter B, equal and equivalent, letter C, neither, letter D, equivalent, letter E, equal and equivalent. So mo na siya ang answer. Na-explain ko na ha. Make sure nga nasabtan ni siya. Next, na to one-to-one correspondence. Ang ibig sabihin ng one-to-one correspondence sa duha ka set na to that ang elements, if each element in the first set can be paired with exactly one element of a second set, and each element of the second set can be paired with exactly one element of the first set. So, meaning na pares. Pairing siya sa ano niya, sa other set. Sa duha ka set, pag ipares nimo, dapat naa, no? Kasi pag hindi paired, hindi siya matawag na one to one, no? So para ano lang siya, equivalent. Ibig sabihin, dapat pareha sila ng cardinality. Nakakuha ba? So example, para magets ninyo, ito, 8, 16, 4, 24, 32. Pila man ni ka element? 1, 2, 3, 4. 4 elements. O kani, pila man ni ka element? S, T, U, V. There are 4 elements. Oh, you have a one-to-one correspondence. And that's it. Di ba? Dali ra kayo. Dali. Di man kayo siya lisod. You just have to, identify kung one-to-one correspondence ba siya or hindi. Yun lang naman. Okay? Para siyang equivalent. Di ba? Next naman, the set X, Y, Z, and 5, 10 do not have one-to-one correspondence. Kasi ito, dalawa lang. Yung elements, ito tatlo. Ang elements, so di siya one-to-one correspondence. Okay? So, klaro siya. So, mo ni siya ang pasabot na kung letter A, one-to-one correspondence din. Ang letter B, dili. No? Di na ako ni basahon tanan ha. Kamo na mo basa sa ilang explanations. So, ako lang is more on layman's term lang. Summarize na lang yung pag-explain ko dito. So, di man kay siya lisod pagsabot. Okay? So, ang ibig sabihin lang ng one-to-one should be the two sets are equivalent. Exactly. No? When they put into a one-to-one correspondence, yun lang. Make sure nga equivalent lang siya. Okay? So, nakuha siya. Any questions regarding sa atong mga na-discuss? No?